Oke, assalamualaikum bang. Jualan apa ini bang? Kerak telur. Waduh. Berapaan bang? Telur ayam 25. Bebek 30. Oke, buatin yang telur ayam aja bang. Wih. Jajanan khas mana ini bang? Betawi. Wih. Boleh dah kita nyobain ini, kita belum pernah nyobain ini. Waduh, kocek di wajan langsung bang ya. Mantap. Berapa lama bang kalau sampai matang bang? 7 menitan ya? Ini jualan di sini aja bang? Di mana bang lokasi kalau boleh tahu bang? Lokasinya di mana kalau boleh tahu nih? Ini Casino, Jalan Pintu Besar Utara. Oh, Kota Tua ya. Sebelah sana aja. Maaf, bah. Habis berapa telur bang? Sorry. Berapa? Mana ya? Sekarang ada ditentuin. Oh, bisa ditentuin ya? Orang kadang rame. Iya benar. Mantap nih kita nih pengen nyobain plak. Wow. Mari kita mau nyobain nih guys. Waduh dibalikin. Ya mati. Iya benar. Abangnya sih Betawi bang. Wih mantap nih abangnya. Kita cobain langsung nih dari abangnya langsung. Wah wanginya semerbak banget ini. Wih sampai hitam-hitam dikit. Pakai telur ayam 25 bang. 30. Boleh guys. Kita cobain telur ayam aja nih. Ayo kita dikasih apa dulu nih? Kelapa. Bawang. Wuih. Mantap. Wah tinggal keraknya nih. Ini yang enak nih kayaknya.